الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dambu pung tinai bi talib Najim Tahir Sarail atau akan Najim Amban Lantawan sawe Kak Tuan Abdul Ghani kau na pinain nilai diru tentu ingin tahu magiakan sumawa ni insyaallah subhanahu wa ta'ala bang niya do samiaan waktu tewi insyaallah balik meke sa magiakan ko itu magasok daw kitewi pe denal ne gay pitu tantu maka tagama pay nasukin sumawa ne pe ini samiaan atinin da'wa bangkaam invite bi insyaallah subhanahu wa ta'ala sulayan tewi samiaan insyaallah si taga SGS si bahasa asuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام الطائعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، mahuli mga palanggungan sin ako haama sin Allah subhanahu wa ta'ala puas din hapamudjihi sin kita niyo iban panangliti fa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud pamudjihi iban panangliti kaniya ihangla sin kita niyo in pagsukul iban pamudjihi pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud pagsukul iban pamudjihi kaniya amuin tumuk hakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya magsukul kami kaniyubihan haamuin panahad bitisin kamu anamuin panahad bitisin kamu magsukul kami kaniyubihan puas din hapagsukulin namu pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin biusan kami waktu iban dihilan kami waktu maniu hasupaya mausal sin kita niu hapak bisara hakahalan sin agama sin kita niu labi luba ha aqidah hapak tauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini bukun sa inibihan hatinya yari kami na misara misanda kumanu hatingog kita niu nagdiyo ngugi
Bukunin maksud ka na in kami rihan amuin manghindui kanyo atawakan in kami maingat din kanyo sumagawain ini din ha mga mas'uliyah sing kita ni talibul ilm atin ya subay aunun natu atin in pagpatumtum piya tumtumi deng antara sin kita ni wat sabab bi anasin agi mga umat Islam law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin atin law sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul niya mahamul liya law niya patumtumi sila o Muhammad sabab in pagpatumtum magmumpaat ha mga sila bariman magmumpaat ha mga sila na mamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala jari ni mga umat Islam wairun dasat tuwihan amuin nakapagtaga masi maudu sabab biana sin agi bago ra ako nakauwi aun bakas atin niya piano ko kaina yaun iban nabi si Raisa binubuktay manghudniw ini sumagawa biana sin agi amuin bakas nakadihin muhadarakato ni yung guru sin kita niyo kalasahan biana kantuan Abdul Ghani Arabain il maudu niya sa biyahan amuin hubbur rasul atin niya paglasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din ha mga maudu amuin sa laggo-laggo asas unan sin pag-agama amuna in maudu din ha panagnaan amuin mabilang himano siya muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala bat sabab inyan amin maudu yat tuwihan hapagbisara hakahalan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban paglasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ililamud siyabihan din harukun Islam amuin panagnaan hati ni rukun Islam 5 amuin nasabot hadith sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam long niya bunyan Islam ala 5 hati niya biyangon long niya inagama Islam do syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah siya nyabihan amuin pagnaik saksi si manusia amuin panaksi niya wayruun Tuhan mapatut sumbahun pagtag-ipunan si manusia sin bangsa din iban si manusia malainkan tupud tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala pag-uhusyat tu siyukpat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah iban subay aunun sinhambog muslim amuin pagnaik saksi bunnal tuud hatinya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahinapusan rasul kahinapusan nabi tiara sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya magpasampay sin agama niya din hasabab amuin mahinang muslim inambok tao panagnaan insiya mabilang muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala subay niya malapal subay niya hikap tangin syahada wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah puasin syahada an la ilaha illallah subay siya magnaik saksi amuin bunnal tuudin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunnal tuud in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala daak sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan rasul piara sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pababaw sin dunya hasupaya patarrangun in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala narindoon ha pagsaksi ya kau beriman dindoon ha pagsaksi sin ikaw ha ashhadu anna Muhammadar Rasulullah aun mga surut doon nakasud halaw niya bat sabab mataud din ha manusia amuin naggugulan sila si masaksi sin kalima ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amuin magnaik saksi ako atinya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in siya hinapusan nabi daak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin risala sumagawa in pagnaik saksi niya yaun wayroon nadukok din doon in surut halawm sin pagnaik saksi niya salah sayun sin kita niyo sa lagbo harumi ni insyaallah subhanahu wa ta'ala misandi na kita niyo makapagpahaba kumawa asad kita niyo rin mga surut niya to amuna in pag-iyanon surut al-mutaba'ah surut amuin maun din doon in pangagarimu mutaba'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat sabab mga umat Islam
In mutaba'a amu in pangagarimu rendun ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangagarimu ha saraksin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangagarimu ha unu-unu na siyaraksin Rasulullah. Ha unu-unu na siyaraksin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawayan din ha kabtangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban din ha kakahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damikyan iban ha mga amuin wala nag-ingkar in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala dihilan, wala biantangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amunin pagyanon hatinya takrira din ha mga takriratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din ha mga hatinya bahagian sin hadis, hatinya makna sin hadis. Narindihay ni mga umat Islam in manusia suway na ingatun. In ikaw naggugulal kau Muslim, amu in subay mo ingatun doon hapag naik saksi mo. Puas hapag naik saksi mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amu in wayroon Tuhan, mapatut sumbahun malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Subay mo siya subbatan sin ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Narindun hapag pagsahadat mo sin ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suway tuwan aun surut niya ang pamajukup. Ang pagkumukdan in pagnaik saksi mo pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na amun din ha mga surut niya rihan, amunain al-mutaba'a, amuin pangagarimu ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab ini din ha mga parakala piya wajib suway amuin agarun sin manusia, suway agarun sinambuk Muslim. Sabab ini wajib hatinya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran niya mahamulya. Long sin Imam Ahmad rahimahullah, qala al-Imam al-Mubajjal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, nazartu fil mushafi fawajadtu ta'at ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an. Long sin Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, lawniya diungdungan ko rendun amuin research kulong sin Imam Ahmad rahimahullah, halong sin amuin Quran mahamulya nalong niya in pagtaat pangagari rendun ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta niya rendun haram sin Quran niya mahamulya, law niya man yuti'ir rasul hisiyo in nagtaat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah, tan tutuud in siya nakapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyagpat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaat kaniya mahong papagtaat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati niya bang ikaw nagtaat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtaat kau pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in ikaw yan nagtanto nakapagtaat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. But sabab in iyan pangdakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala amu in suway kau magtaat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But sabab in pagtaat mo pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in iyan lamod din ha pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyato rin ha mga ayat amu inasabbot lang sin Imam Ahmad rahimahullah katlo ang tagto tampat halong sin Quran nasabbot din doon impaktaat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then ha mga ayat baysab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ati'u Allah wal rasul la'allakum turhamun. Wa ati'u Allah fi'lul amr tufidul wujub lang sin mga sila amuin ulamaul usul. Ati na in fi'lul amr amuin fi'l pangdaki rin doon halam sin Quran atawakan doon halam sin hadith. Hati niya tufidul wujub magmana si wajib suway na tukbihan amu in agarun wayrun tagduwarwa di kau makadari lumigwat di kau makadari namistara lang mo inyaun. Hati niya lumawak kaulihan ligwat hasupaya bat makadaawa kau di inya tu wajib magdusa kau bang mutinggalan sarabin wajib. Hati niya magdusa in hisiu-siu amin tuminggal kaniya.
Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Artinya, pagtaat kamu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagtaat kamu para Rasulnya, la'allakum turhamun. Murah-murahan magparat. Artinya, magparuntungan kamu lausin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikan din mga ayat, lausin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Artinya, tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imma na sila bariman, amu indaakun sila maun. Pakakahinang wiyadib sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu nabihan, artinya wa ati'u Allah. Artinya pag, ya ayyuhalladzina amanu, pagtaat kamu lausin Allah subhanahu. O kamu mga bariman, pagtaat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pagtaat kamu pa Rasul niya. Injat turin ha mga dalil. Di na kita magsabot katan sinamun mga dalil manunjung kimat tupa. Hati na hikawadib sin pagtaat sinambuk Muslim para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mga ayat Allah Ta'ala ha mga sila bariman. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, kul in nagguguwal kamu in kamu malasafa Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni, na baytay sila o Muhammad, agarani waku. Baytay sila, paagad kamu ka ako, fattabi'uni. Sabab mayta, doon habang agarin niyo yan, doon habang agarin niyo ka ako, lausin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Kawakan niyo rin doon inlasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon habang agari pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawakan mo inlasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah. Yaghfir lakum dhunubakum. Iban magsarab sin amuin hikarak niyo sin kaampunan sin mga padusahan niyo. Hati niya. Apabila ini kau hati na iyagad mo in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magsarab sin amuin na sampurna in paglasa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan karakan mo rin doonin lasasin Allah subhanahu wa ta'ala mungkin iban maksarab in pangagari mo yan hati niya. Pahikaampun simpat Allah. Mga umat Islam, amuin biyay taksin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki maun amuin pakawadib sin pangagari pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyan na sinagi mga umat Islam, in mutaba'a abu in pangagari sin kita niyo, haulo-ulo na, at inabiyayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban, panglayo isin kita niyo, haulo-una na panglangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in mga iniwadib suway agarun sin manusia. Suway agarun sim mga sila, nagguguwal bariman, amuin nangangaku, nagsasahadat, sin ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amuin nangangaku, nagnanaik saksi, in siyawihan amuin simaksi, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahinapusan Rasul, daak kahinapusan Nabi, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, at inabiyarasin Allah subhanahu wa ta'ala maripabawusin dunya, suway aunun niya rin doon, hagin hawa niya, amuin pangagari, hasaraksin, atina Allah subhanahu wa ta'ala halarayan amuin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narindihay ni mga umat Islam, mataud din ha mga manusia, karakan sin kita ni wihaun, hajaman sin kita ni wihayaun, nagguguwal in sila, miyamagad nagsasahadat sin sahadatu anna Muhammadar Rasulullah, sumagawa in mga kakahinang nila, simusulang ha kakahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In mga iniwayroon na sampuna, in pagnaik saksi nila, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati niya kahinapusan Rasul, wayroon hati niya na sampuna, wayroon bihan, na jukup, in pagsahadat nila,
in syahadat atinya wairun najukuk in rukun sin amuin syahadat nila amuin rukun sin ati rukun sin ka Islam amunen rukun panagnan syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dihay ni mga umat Islam hazaman sin kita ni wihaun timaud im mga tumpukan mga firak nagbuwal in silabihan niya makad sin suntuan niya makad sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumagawa bang mukitaun in mga kakahinang nila roon ha pag-ibadat bang mukitaun in mga kakahinang nila roon ha mga umurul i'tiqadiyah ha mga pag-i'tiqad umurul i'tiqad ha panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala simusulang iban sin amuin baitak sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaun simud din doon ha mga kakahinang nilain mga kakahinang bid'ah kakahinang bago amuin wayruun asal-asal niya wayruun tindugan niya dalil din ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun karakan mudalil bang mubungkalun din doon halam sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun karakan murin doon bang mubungkalun halam sin kahadis-hadisan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amun hadis wayruun nasabot din doon yung mga kakahinang nila yaon. Mga umat Islam suway kita ni humanli ha mga parakala ini bat sabab mataud den ha mga firak nagbuwa bihaun den ha mga sila tumpukan nagbuwal in sila ahlus sunnah wal jamaa sumagawa bang mukitaun in sila yaun wayruun malayuk sila pamanhaj sin ahlus sunnah wal jamaa. Di ana sinagi mga umat Islam biya malawdum na tuudet tu biya miabot sa ng putak doa na bahayat tu sumagawa mabaya pasat tu kita niubiyahan sumalasay sumagawa biya na sinagi wayrum na tud waktu mataud na rin nakatay mga hurag sim kita niubiyahan mabaya humali-hali iban sugpatan na tuuda kuman susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala di na ako magpahawa sin namin kabtangan sin ako mataud pasat tu din ha mga hadith damikian ha mga kaul sahaba iban sim mga kaul ulama ahlus sunnah wal jamaa amun mabay ko lilayon waktu sing kita ni wihayaon atinya patubtubon ko na sadjarin di atinya iban mga yu ako kamahapan kanyo ang mga kaguruhan sin ako bihan bang aun din ha mga kabtangan neto bihan wala imamo damikyan din haun bang aun din ha mga pagma na sin aya iban sim mga kabtangan neto wala imamo nakamunay mengat bihan magpaamo inya tumurah-murahan misan di natuna atina rekodon inya tuway ronda sabto atina inya tu mabilang siya ta'alit sadya misan di nato mag-record sabab yung mga yato atina di na sa tuliyuhan yung mga atina muhadara sim guru sim kita ni yato insyaallah subhanahu wa ta'ala balik yato atina pagtagamahan sing kami dihilan nato atina waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala magbalik bihan surayan sing kami magdiyakan atin insyaallah bang atin aun waktu sing kita niyo magyakan kita insyaallah subhanahu wa ta'ala atin bayat usab ko samiyaan magpractice insyaallah subhanahu wa bang pa ini sab atin inurungan ko samiyaan Allah subhanahu wa ta'ala samiya atin nga tao magyakan ko ni pinainlay laisi kita bi sebasilan atin suka duted kita bi tao samiyaan asuk iyakan duksama bang niya pe samiyaan atin dapat tao kita bi samiyaan magbadjaw tinen sama bangi samal anu inabi luaan penanuhin at supaya samian kadawahan tebe in me katay tinen me kung tinay tebe me luaan lay bennanen me umat Islam maka ase-ase manamal me kung tinay malay me luaan ni kapasakaran manamal at tinaniin amban me sa hadya masuliya sing kitebi suwa kitebi samian magmehet-mehet insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kitebi kapole haplahat at tinen dakwahan tebe siya insyaallah subhanahu wa ta'ala atinin maid ni kusamian insyaallah subhanahu wa ta'ala balikan te bisa insyaallah sulayan kusamian magyakan asupaya samian atinin ha pagmuhadara tabi atin pe niya me kapung tinaihan samian gitaw magasok insyaallah subhanahu wa ta'ala misan atinin gayne record bisa kon sinilay iniyan dumay ni samian atinin ngurong kumuhadara atinin misan gayne publish di samian iniyan atin dambo atin pamaisab sikam ko ni pinainlay
ilay gini tikin jagad duk abusay malay inshallah subhanahu wa ta'ala magsukol sika atinen lain gini ko magpataha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.